Anita mudhani wa mundi nenatu nene kwa mwithukisia yuluwa maundwala mwithukisia kana mundu waile kwikane kana ebatane na ucha sacrifices ila mundu waile kwikane kana ebatane na ucha ni bina muno kuthela tito no si othi no thela mituki na indi ucha wone bina kuthela pio ne bina Undu enda ndino wa life nukwenda kwa chief. Kana kubikia malengo maku. Kindu utakwa atabu before utenange. No ngina wike undu utaika. Ninaenda kwa degree. I mean na weka lile nenda wona certificate ya form 4 degree ukame kwa rara. Chuo kile wamesome. Na ndio soma. Ninaenda ila maishani. Ninaenda saida nangali takatanu. Ninaenda saidi ya nandeke tatina ya kwa by the way ende na iko mimi enda mbie yuko kuja kwa mako enda ikiwa kidara kikijuka ndio kwa secondary so by the way na kuye no brand new helicopter ende service kwanza na go weekend neve yani kisawa bayikoloka keto nino ndo kibone na chaba wingi zikilungu kwikiwo ni papa nyike ne actually ona ya kimandi yu ndio lo chake ndebo okea na nenda make sure at slope nenda kuwandeketa kendo amusembi no wiki ye vitii nenda batonda kakulya oti na kulya kendo amusembi kulya Anita weki at wese chodhuku Chiyo kukulia advice. Anita ninenda mundi by the way nanzuinze yomo. Nesa. Ninenda niniwende ndai kianzuite no yaku. Ndeka lo utumbi ndeti no noke ngakule. Chiyo kukule Anita zino yakwise obeto yeta wata na uwiba. Chiyo dhuku. Lakini bameda amena kaide na agenda kai nimbesa siana to ndungia. Bangulia mbesa tiwo. Kama nimbe. Yo kama niembe muno ingira kule mundu ninenda haisa wangali tani yule ya pesa siana yu mundu wamba mwe ya 2.4 million akaze hii kwani kwa wewe akampura mundu pesa au miseva 24 ngana na sponsor I mean pesa hizo no sia mutanga pesa hizo no sia mudho sia malu I mean who to intend ya mudhani wa mundu asiate get out of your comfort zone kwa we anaziba mundu hiyo yuto nenu akauzila dilizia yeba yanza uniona anza kutia nundu kwina bebo ko na bebo mundu webulane kwamba mundu ethesia mundu webulane mwaya kangutabye ibula yuko yone mute ya wigoka indi maisha mekumia osengekana no iwe ndala ni kalanga meati waka usioge bulane it's not illegal na tinai na tidhabu na tio boku kusioka ngoma lakini waka usioka baye bulane sioka iweka mwegasioka mwende sioka iweka sioka iweka ti moi wa nana tubika moi wa kana next year whether itu ya wende hospitali wenda dai kasi ya mwana tunyaka no tuna sense lakini tu encourage muno kukoma tati ukila ikono ukila ndino comfort bukuwa we anewe ndo ingiwe saidi after all no ne sina kuni yake ndo msemini ukunde jamana ili Anita no ukunde jamana tano yani twamani hiyo swana mene mau of course mau kuswana mene usimu swana mene mau ndama naka nona nenda katani waseka ila wana waku yakano ukakeke abama aune na yuka keka au niwe unike Anita ukakeka au with ya kaiswa na mau maku yu ni wangu weta kuswana chao na witha wino kuswana mau mene muswana mau menda manaka na mewoni mesa ono aku joints ngene wivuta wina antarati sira wata mutambo le wuta wina mutambo ndukamania muno kwenda uswana mene ini muno ta kwikia vitii maundoni petanga mentality ya hii isibe ando meki ile koni sio yena athenie na nishua ona nange kata Juma bani ndiendea mbayu nomba ye bati yesa kwa chona iwota athenie onange kata ndio wicha mavia makwaka
ona ni kunyama tubale te unyaki na kiwoke mo ibindane ya mbua ibindane ya mbua no utako kiwu ukaka sitawata sandams kana ukethona tangi ite tangi expensive no ubange tajukwe kathano twende kana kathano ka unyama tubale no umilio matubale bau ina waide umilio bau kuina mbonya muno githi yose ni kwenzo kiwu izi ime nda wikondo songa mbe yukela chana nga ingeni ijundi obai yende nyendi avemie kana twatele mbua yuwe katele mbua yuba uba kwetela mbua nyi ngoto betasia na kweta mugia nyendi aveni yosibega ngomenye tina no lake like yokona ngeta mugia I am blessed I am favored yes ni mwadime uto angetona mentality ya nya itu akutu na the yoba ile ne yotu thina yo nangekata ba yo ndobe kwa bo yetu aveni etawiwa ulathina it is high time mwithukisia ubetange jesilia jija ni wathenie no yiki ajesilia yati I can make it mentality no I can make it mentality no yo try basa nigwa na yes nindonya na ingi maisi manage masa wa mukazasi ananita saa 12 ni wa muka na wigo masasiana iko masaina siawiro okay saa 12 ni kukila kwe banga kuya musea kaiwe yani yene school na nenda generally kabisa ndo ingi mambe ya muthina saa 11 kwacha Bidi ya mundu sinu wokela ni wahuani wekata ni wasembo muno atuandikitwe ni wasembo bisine saile ngina saa 11 ya wiyo ika masabu kuma saa 11 akoma wamuka ngina saa ile siya kioko wiki ata no ngali ni ulikile waiwe yani una saa 11 ibe saa 12 ibe saa 1 asini masaa 3 mwenda we ngali ni masaa 3 na wama we yani saa 11 wadi kanyumba lazima biko 5:30 kano 6 we saw kwa kama saa 4 wika hata angeto kama ona saa 6 most of the times niko saa 6 nusu wika hata masaya ndicho ngenda mseme kwa like kina nibike bawe yani saa ile si akioko na muka kwacha saa 10 wala na mbela amo tena masaa asu ni matume yata na mina we na tume ya masaa makwata kila mundu eti ana masaa 20 chao 4 ayi mundu masaa maingembe wonke ndicho wana ingi tu ayi anita kuna ende yo bana yuma yongela handa hiyo tujika milea hawe nawo mwemeana kidito kumanage masanesa nondube mundu wisi alikile tusyoka ba kwa comfort zone ya no ibetwe kondo uwe akosawa tu kitayekams kana muno kwa ibeti ila twidi ya tumia maitumewe ya kondo umuse ya kuiye kala nyomba yasiana wadivu muse ya kakufude it is high time umane undu wa kumanage masama you 24 hours ukamana inanoga biasala lo kwikia wisho kanugwe sodi ubisine kano biasala no longi wa kuina go pe mundu ulomaki no kana wananda tutukita kwacha no ni saa 10 na nusu saa 10 na kendo jamaa bibi disema kwa sina matuma and it was on a Saturday weekdays mwana susa yake na nusu sia kwacha ede bibi disema kwa si matuma malenge na manga ula wendete we yake silekitata wait ko nebinda yaidu kwa kuwe mwithukisyo kuwa wathini okasanga ukambila ba swani ya masama kwe matumeta kuma na mukasa 11 ekani ni kamengombe indo sia kwa enda ndiwe na imwe kama of course nyedina nyo kama enda ni nguku nengeleu tatina enda ni ngale wina ngale akudhambie enda ni kutwa car wash enda wina car wash yaku ubingwa saa siana serious no ubingwa car wash saa ina na hakuna tenda dhambi ngani saa 10 Itu amuki atadi yani sisi masaa extra wa sisi ni dhangwa tena kuma saa ngina sana uyani masaa no kila enda nikatuka no wamwe wiki akatuka kako ukatesa ngatu hivi kasa umwe ukauma ukayuka ndika na bebinga mande ya muthukumi ya uyo uma uyani kyo tukese ba ukeba ndane kwako we manda extra coin manage masaa maku manda mesa mbengi na kingine kindu kita working hard and smarter kwikia vitii work 100 times harder and 200 times smarter. Ngaliko sionde.
pe mundu uiba wangiliana nongiyana onde maiba wondumwe nedoma kambuni omwe na pe umwa onde make ya vitibyu lakini bo mwa kiasmata ukesa hivi ya ego kuma saa ile gina saa 11 asino masala official na saa 11 abika nibe na overtime ayasi ya ekata kumange overtime ne wangili umwe kanangilile mweso amwe na auma overtime wesu aivi akatebi ondungi hani watu meyakileko chake atumia masaa mambosi kutuku mambosi ongelangwa being smart lakini babe ungewa isi ndukumie muno inye kanenuke netule mweso amwe ya na inge maitu withi yani kutumia mbesa muno tuyise ku invest tuyise ku save tayi musala no likile no save lamana tunaiwe lamana baju tunaiwe kindu chambe wa musala wele kuikata kumia chao kilungu che 10 tunaiwe mwana uswa ta Francis kilungu che 10 chambe although chi ainge tu masia anyway nekati wa mundu nangai lakini ku save kida kindu chabata ku invest na investment lazima weke kindu kinene anita no swane kwikia o kutipambia ndibya yambui ya ngombe kindu long term ukasebya ukwendibo ukwendibo lakini tindinge siana ile anote mwile acha nikitu kuti yule aje bakubeju almost 30 kilometers sisi abupe kindu to naikea kikatethia community okikwetembesa na kindu kingi kitawa kusisia the victories masinda ushindi muno ya kwa ku sacrifice emotions yako emotions ni malabai ywe nati ya uyojui ando makanena tai ngali yako na thosia kama na kindu cha matemboso okay with ya no a lot of risk sometimes not zero lakini anduze tukia the fear of the unknown kidemba wazi ni thosia ngali hapa ndo mazoea mbona na ngali makona andili kama tatu measembe indelelwe ando mona madhosia ngali kana madhosia nomba atweka make you that kana matabe iwe ndo badele bina kana matabe iwe ni to loans maybe was it with the ayesile ya ndo makambo sasa yingi mona tuma mundu ata move forward note kama mundu mako mwene kwithi wenda kula kwenda esiando ando Athiani ngale mande okona nayo Athiani nomba nene mande okona nayo with kana wekala nomba expensive with me ni wamo yani mayundu me unena yulu wako inde no kilo kimunga ndio mwithikisia nati ile bindo ka betanga kilikoni chaku yuluwa andu measiata mesuaniata makambonata no woka endea kitumi nondo wekala na wia wai yui na mawe yani yes we nesietwa yes ni na cheo ni manager mana views yoko employee wa kawaida andu makane nata pe gwetha manager uyibona na kuthi ugethi we employee wa kawaida uyibona esa those are two different things na maisha hatu tumana acha kamande na we are na thamai na uma two bedroom na this single makaza it is your life and moko ngege makona tai TV ya kwa nini na thoisie makambo sata yuke uyu nijo gituma aingi maitu twikalocha na wenyewe ya weasia actually point yeba uthea yete we anieke wango chaku uambateto kibituke bado tutaongea tuili au nena actually na ingi meta wa alamo wa careers career killers career killers na ana alawa wa oni adi akabukume wiyosu na iwe wasomie niwe wanya mathangu oni akabukume wiya wa kuambula ku mujengo asomie Mbona vikanga kuyati ndukete kile mathangu maku masukulu makobe maisha aige no musemi ni musomu ni na PhD ye nyinde dokuma wiyosu ndege banda excuse me PhD sio nengereza kana wewe nazio momba zimekusaidia na nini sio mathangu ama ikakobe umalambe ya bayande wambatete nondo ainge media na
nyine nzomete muno na ile kuandikwa nundu ni engineer no wendo keliandika ndio kuja ndo makasi yupa uyu yuke uyu neloka akwa ni thina kasi mwana ayo musamu nayo akili ai mio tumio akili akamambo ibalo aisha na nundu andu yote ya maune mundu asomete uasia kwa ndewea mundu asomete kweli asia ndewea I mean atona asiata yu ndakwata we na iwo wasomi utatatiyo kuna rambi kukwaza nilikanaye muta akunieto nyangilima thanthatu o misisia maned silingi maana ile ni maingiwe nondo ngilitingilie tete silingi yo ka 999 point ni ati ndukende kwethukesia ila andu meunena na nduko wone mathangu mako umandeni wa comfort zone yesu mentality yesu ina ya kugitutu thina ibai mundu isaumela ni wonete misi mingi ukethia musiusu ndwaoneka nyumba ye bati na ndu ala mathina utuine meta musiusu athini abaye saumela omuyo ucheni omuyo we ayete cheni ayoka yamba akamusonge ke bati ayamba yenyabo nake hamba ikalabu majikala yisole cha mutambo then people will be like hey mama sembeza ba madhi na wacha waonge igia kivito kwanza wenda kala Mombasa kula mosawa mimi ndo wetu mwenyewe wewe tu maimu tita nige ndio ndo namba igia vitika ndio namba ndio namba ya vitika wetu yesi nyena wetu we ona watoda na sio yes utana mbo maimu ndo icha nyena wetu mo naino mimanya sandu manya sakima nazukuma na okay we are just kidding point neno ati ikia vitii ando maiko masa ile sia wiyo extend muthana waku no ndukoye na ndukagwana na nzilite sia haki mando ndu wiki onetha withoe sia mnjugu na mutura jioni kwanza yule pepe kabisa nina konie kasio kakona kasio keki bindu kasio ndambe ya biasala mutura keki bindu nini na uye kabuti ka white no na nina toothpick mwenye yake na ndio muno nina ndo ka favorite akalaka bwana kwa tilangela nina koni ngugu akalaka nyumba we ngugu akalaka nyumba na kabyo sine na sio you joint ne ngwatie no ndisi ni sio sia wana license ende biasala wimbesa ndituna nondo customer kaka pia nikatia kadogo nikatia 20 bob hata lima tukundiambia that maisha ina maisha ya mama tu mauta ya mama tu maisha ina mama tu ajoka ajesa hangu si aje abuka baloni sasa nikatia kingine customer so by the time akauma kuna yeye mtura wa shilingi yake kama na 50 niongeze na mtura wasu wa kunundu ile meda mawiti ngina na mathaiyo nina kuyangwa tinyao ka base kasio keko nani kibindu hizi mutura na kibindu ni maenda na sia ende no ngina bya kibindu of course ndote mutura muthena ndabi kana no haitaenda mutura muthena wenda utuko we jeni no wikengete jioni kaumolo likambiyo lika umani aje yindu ite ya muta kindu wa musembi uloko bika ulo kumala weyani saa monza na latuma weyani sana na kenda saa 10 aje alame ukwata yuna alama bika alama ukuthoya yu na alama bika estate saumu kuika bindu saumwe ina vulato fish balls hato koyote tatu mbitu takumubila tuyu kama nomba oka na that ndio zetu ambatia bawa na roti yako mbesa sinendesa akawa na kwa umba hata yu nakomia 10 mbao na yandasi ni shilingi 10 ndio ya ndio yume mbesa ndo asite timbesa nye kawa mwana na muyendo wasa kawa ngoja hii motangazi muima for what I'm looking for money itawa kindo msema tawanita